Jaram hino ɗo taarika fiima antu heɗi to moƴƴa. Fi ummutal Isa almasihu on. Isa no wuuri yenane nde waɗoraa. Taalibaɓe Isa jomiraɗo on cippini fure makko on ka hoore leggal altidirangal e wallinimo e gaburu keso asaɗo e feto. On sayi ɓe talli hayre jande ka dambugal gaburu. Annabi Isa yehi ka leggal altindiragal. Allah donkinimo ɓari ko en junubankeɓe o maayi fiima e fi'an woni ko o maayani. E nder nin se tiiɗuɗe taalibaɓe ɓen hari no wondi nokku ngotun e nder suudu hiɓe miijitaade. Hay goto wawano faamude tigi ko fii honɗum annabi Isa maayani. Petrus memano tigi hari himo ninsi fii ko on yeddi kon fii makko kanko annabi Isa ko on wiwno laabi tati wonde o andamo. Hari o wawata yafanade hoore makko fii ko o woni kon naafigiijo. Kono joni lanni laawade ko fii annabi Isa maayi. Isa maayi ka hoore leggal altidirangal o yibbi ƴiƴam makko ɗan fii men. Tunde wotere baafal ngal udditi. Himo wuuri annabi Isa no wuuri o ala hankadi ka nder yenande. Malaikajo on feññinani en ɗimpiiji weltineeɗi mawɗi. Petrus wi'i no laaɓiri wonde hiɗen haani wiwde wondema annabi Isa no wuuri. Hara hiɗa haani wiwgollan himo wuuri. Petrus wawali jogitade hoore makko. Kanko e Yohanna ɓe dogi no yaawiri e no ɓe waawiri fof. Ɓe ndaari nder ton fure annabi Isa on alano ton. Ɓe yihi ɓe gonɗini kadi fii ko annabi Isa immintina kon hakkunde mayɓe ɓen e himo wuuri men kadi. Ɓe dogi kisan e yewtidoy e hedditiiɓe ɓen. Annabi Isa wallinama ka nder yenande kono o luttali maayude. E ñalande juldere yawtanede nde o immintinama hakkunde mayɓe men. Mantore wonani Allah fii an e fii maɗa. Mantore wonani Allah fii ma e fii an wonande taalibaɓe ɓen e Petrus. Sabu ko fogiri en kon e fii ko waɗuɗen kon piiji bonɗi. Annabi Isa maayani en o immintinama. Ko Husainatu wonno e yewtudema. Mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon hiɗen e saayi.